E patalo patul nei tau. Le mamalo foi fonga anga Samoa. Malo le soifua patalo patu le tato wala ata le Samoa Entertainment Tv. Ia toi Faasalalauina le so. Tato news mai le asonga fua. Se ia o ile aso whareile. O le vainga tala tau mai le so. Ia o lo o langi le lei Samoa le so. Mai mo mai fo iso se vainga le lo langi. I Faasalalauina tu sa o le tato wala ata le Samoa Entertainment TV. Ia o le tala nao le tau o lo o iai le so. Se vainga Samoa le aso tonai. O lo o langi le lei le tau. Pa ia le lan moana o le langi. Ia eleni timunga o Faasalalauina mai. O le so la ba ia le aso tonai le aso spulu ma le lima o mati. Ia o painga na o lo o iai le tau I Samoa ne. Pa mo o lo maua le so I fua lau le lei. I le mamanu le tunu iso o se painga o le larolangi o lo o whai o na maua mai ei e tātou Faasalalauina I vai ato te tati. Au si maia le whaaponga I le toe Faasalalauina nei o tātou Tala o tātou watamua. Mai le fionga ia le lua ame Tanielu I le asonga fua, aso lua, aso lulu, aso tofi, ma le aso whareile. Whaina imisia oe tātou talafou le nei vai aso, ia tuli tau mai, ia tātou watamua o le nei vai aso. Mai le asonga fua le nei vai aso, tu nātua tātou talafou ma toe Faasalalauina le so. Atau fatulau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei foi so fau ai mai so tapo inga tama matina matua te lava mo mai ai tato Faasalalauina le nei tu lapo malo le soifua se nei fa o lo te enal te mai tai fai pule ya mulpola ana losa ale molio tu ingal pale mia fia me na o mi mata afa e so o tanga o mulipola I se saini ngā lima na whai ai Hong Kong whaatau I fesuia inga o tupe ma awala e mawai tupe. Le mele na lua I le whaipule o palauli Hong Kong pu e mai e lo nata. La le matamate le mai e le whailunga o le malu. Le ai se whailunga al kabinete na whai e. A lua I a whai. A le mata upu fo I walewa na la au mai a ma la uli. I to tonu al kabinete. O le whautuanga na mai e le officer tupe, le Central Bank, mai umaisi tangata e whautua mai le malo. I tu ai ngā mea nei, for ile money exchange, wa umaisi me o fofogian na whai mai e whai, o free economic zone, le whai atu e le tara, e he o tai o ye tātou e ngā whatia o na. Walu I mai ai nei e le sunga mulipola le fiongal te mai tai pāle mea, e au mai I lumania na whaamaumaunga po ni whaamauninga, sa ia sa inia ni malienga e pe o na ia fola le au Faasalalauina fontanga o le asoforai le taluai. Peta isa whaamanino e mulipola ina ua silingia tu stala le amta upu, mai ia whaamatala. O lona wala au lia mai taitai fono le Sheraton and Marriott Hotel na whai ai Hong Kong I le taimi, whaatoa uma o na whaamaunia le kapeneta, le tolu se 10% ownership equity, o le loan I le DPS po le faltupe wa tina e Samoa, e 5 miliona tala. Ai 2 miliona tala o le ato tongi le Sheraton. Ta ue mulipola o le fono, ina ia toe review pe mata I tu lang o le management agreement a le Sheraton Marriott, le malienga o le pule aina o le Marriott ai maise ua tapunia le hotel, ai le mawhai o na alo SAI mai le management agreement e tatau lava o na tutongi. E pe o na ta ue mulipola ai maise ai o lea o le ato tongi le malo, le 10 miliona tala o le loan e 5 miliona. Pe ato tongi le malo le 10 miliona. Ua iai fo I le share ale malo le Sheraton Value. O le ale le nao le vala au lia mai le Sheraton Marriott I Hong Kong na lai o na alu. E le mata au pule tau I malienga al fatali malo. Ai nata mana tua le isi fono al pale mene. Sa fesilia I le isi fai pule le mata au pule o le Stock Exchange. Pe na iai se mea na fai ai le minister. Ai o le tali o fia me e le ai, e telefono sa awai atu iai le minister.
luas fultasi suafa matai fou, le ua whaopopo nei il whainga nu o le whiongo whaletanga loa I safu nei savai. O suafa matai o le mua whanua le ainga Samoa Mao me ai lava suli mawheoi, ai o tama whanau le ainga mai Amerika, New Zealand, ma Australia, e whae eo lātou suafa, mo le mawina le whaanofa tupoi foi, ma le sunga le prestene o le asosio whaatoanga salawhai, le fionga safu nei tuunga lo mia tia Stevenson, ma ia sauno ai, ina o tātou fasilingia il wha moe le ainga, o le manatu lava ili tautuaina o le nuu, o le ainga, ma e ka le sia, o le sauninga o le whaanofa tupu o suafa moa whanua I whaletangaloa, na tumutumu ai fo I lea vaenga o safune, I lea so tōna ina te anei. Inisi o Tala, ua mai awa e se ai nei, tolu mo le vai so tolu ai, swau umai le tane o le va so esu el ngata I whale a New Zealand, le manawa nui, lea nā whātia, ngoto, ma whaatafa ai nei la vai vai a ngia o le ngata I whale o sa whata, talu mai lea so lima o ke topalu o lua wha. I le lipoti mai le tu lawa le New Zealand Defence, e sili ai le tolu se lau luas fulua felita, o le kiso o filongia I le suasami, ai umane na o le tolu se lau lita kiso e mawhai on tue wha o ngā, ai o le si whali maa whea lita o suau u lea o ngā, ma le kiso o filongia ma le sami, o le a whaafo I atu I New Zealand, mo se whainga sao ngā le mue la fo iai. O le lipoti la tamai nei o le aso no mati o le ngāruenga wha mama esel suau umai tane e 5 o le waa, po vaenga o le waa na te wai, na ngafa ma le konkalate whapitoa le na tongi le New Zealand Defence Force, mata wai le sui o le New Zealand Defence Force Senior Rep Commodore Andrew Brown, e se fulu tane wai loa lava wa uma o na wha o ngā e le aini suau una iai. O le ngā ruenga e toa lua lava tangata maulu na totofu, e wha atino le awa e se mai el suau, e wha alua se lau valu sulfana tofu, awa e se mai suau umatu e tapuni mautane, sa moli mawina fo e Commodore Brown le whai au su e ngā wha sa inisi, a le ofisa su e o Samoa, mailo ai le mamao le sami ia vaenga o ngā tai whale, o whaatanga fo e ntoi whango taina ngā tai whale o sa whata, vanga na ai le vaenga o iei le va ai le o tanga o na wia peitai, wa umatu le vaenga o le wha mamai pe o na ta ueleli ofisa, ai o whaasanga atoi loe awa ese mai mea whai ngā ruenga o ilunga o le vaa, e au fiai mea tau o pulu whana ma o taota mai tutonu, ma au tafa o le vaa, ma wha mautino ua saonga le mu. E o lava I le vai e le I wha o ngā ina, e toe ave umalava I New Zealand mo se whainga e lafua I ai mo saonga le mu, ma tu ui titi ai ni a fianga o si o manga, ma wha atino I le awala sao. I le tasi o tātou tala tuli loa, e se fulu fitu tau sanga o le Faasalanga whale pui o leli I Mexico ia Rodrigo, mai sa wanga Faasanga I le tina o lana whanau, o le tamaita I Samoa o e leni tā vau I Amerika I le tau sanga taluai, I le moli mau mai le tina o e leni Amerika Samoa le sunga se ngafo tupu se ngafo lava, o le aso 5 o mati lua o lua 5, sa tu la I le tama o le whanau o lana tamateine o e leni tā vau, o Rodrigo Bravo mai Mexico, I le lawina o le unga o le whamsinonga I le whalavelave I Salina I California, I lona nofo lea ma wha o 5, I lona to alua wha o ngā isianga ese se itulau. Sa longo mai elana tamateine ia longo uta mahana I tusi atu sana whamtalanga na te whaitau ai lungo le whamasino, peitai, sa tumu pea lona loto I le wha noa ma le mawhatia. Wa ia wha mangalo ia Rodrigo malana mea ua whai, po le alo na mana o ese lautau sanga pe solo ato Rodrigo. E le to e ola mai ai ia lana tama ia Eleni, mai avatu lana wha manuia ia longa uta mahana Brady, ia wha ngangana ina lona fonga ma ia maua ia le lotu wha mangalo, pe atu la e whaisana tala I lumo le whamasino, mua, se fulu fitu tau sanga le whalpuipui e au noa ma se palola, lua, to tongi uma tupe na alu le maliu au fiai ma tickets uma, alana whanau ma isi tupe so tanga I le maliu e leni. O le whanau e leni po ana grandchildren e lo saonga le mu, ma le leile mea lo no fuai, e pe ona ta ua le grandmother I le tātou fisota inga. Ua ave ese ai nei le whanau e totolu ani mātua Samoa, e tala vau le ulunga lii, e no nofoi Australia, o se whai unga alfa amsinonga o tamai TV to lia le vai aso na te nei. O le mafua anga pe o na ta ualpa anga tamua mai le wha amsinonga, o na ufa maonia mo lianga o mātua I fuala au wha saina, mai ua avatua I lalo o le vainga le malo tamaiti, po o le whanau e tolu, mai le tasi, tolu, ma le se fulu te usanga le mātua,
ua soasoani ai lo latou tau ainga va ai peitai ua avatu le tama i le fale puipui ai o le tina ua tuina atu i Pol Kalame e mata i tuai a afianga o lona mafaufau. Tala turi loa i winga lolo wa o le tau numero 5 o lo whanua o ngā Sami o Samoa. O whaamawina le official wa ai tau talu mai le 5 le tai au na leila. O lo whaamalo si ai pia lapta inga o timu ngā mamafa, lapta inga o lo longa savili malo losi, ai o lapta inga mo o ngā Sami o mo Samoa. O se vaenga whaatupula i ofta inga o savili matimu ngā whaapea se vaenga o peau mamao le ea. Le sa au mai o winga lolo wa o le tau le asona nafi, le lo wata oto nei i saute o le tunuu. Sa whaamawina fo'i i le whaititi ai o nei winga o le tau li waweao nei, ai peitai. O winga ma ale masusu o le tau o loo iai pea i lunga e o le tātua tunuu. Ma e iai le awanoa e whaatupula iai au whaaniutu i se taimi o le aso. O le atulangai au mai a timu e ta ape solo ai e mamafa ai pupu whaapea mawila mwhaitiri whaatasiai sa vili whaata utau inisi o taimi. Whaawa hoi peo wha malo sialapta inga mwhautuanga o loo ta ua i lunga mo Samoa atoa. Se tautua le nā, lau Samoa Entertainment Tv mai Samoa le nei fo iaso, e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo iaso atai au se wha poponga, ai ma whaptai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e. Patau whatu lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso whau, ai mai sol tāpua inga ta māma tina mātua, te lano maua mai ei tātou Faasalalauina le nei tū lapo, malo le soifua au sinei whau. Ua mai a whaamanino le minista le sunga le tinu uwain so o yalo. Le mafua angol malanga atua le sunga mulipola ana losa ale molio o isaina. A o aveai ma minista o tupe. Ma mawailo na taipu nga ata o le whaalaulo ino le Stock Exchange i Hong Kong. O le minista o tupe, na fio i Hong Kong, ona wala au lia le Sheraton Hotel. E whaitan noanga mai a inga. Ale Sheraton, the mother fia ono lo yesi fale tono Sheraton I nei ono nai fefata wa inga yesa yai. Lela uto I paisi ya inga ina ia mafai ona awai atu ia le minsta autu. No ngā tusalele le whamatalanga ale whaipule ya mulipola ma le saunoanga le minista ya le tinu. Whaatatau le malanga la valea a mulipola isaina. Na tua ia il tamaitai pale mia fia me na o mimta afal vai astalwai. Le awai atu le minsta autu pe ona lewa yeri tatou share tono le ole aki grace hotel. Tolus 4 miliona lewa yeri tatou share tono le hotel. Ole involvement la ole fionga I le minsta I le taimi na alu. Ole whaatang no ina o le mata upu lea. Indi aia inga fo. E mawhai on toi mata le Sheraton I ne Samoa. Ole whaale tonu atupe maua mai le whaletali malo le Sheraton. Wa whaamautino mai le minista ya le atinu. Na amata mai le taimi o le taita inga alfa inga malo talua ya le HRPP. Ya, na o mai company saina lea. Pātau le hotel. Ala ia tonu mala ita ala fue lima su tonu miliona mai te vamu bank. O le ala ki na o mai le company saina. Ele tau ona ya la tau le ita ala fulea. Alfa ala bla. O ia inga na la tau whaia marwhenga malo o ia na vai te. Le ala walai ona mawhai ona ave le road mai te vamu. Ave ia o. Le ala wo lola te mi ala fatino. Ta puni lo ma hotel sia. Le lo le hotel pe fa pena tongi lima su tonu milion. Le ala na kusuri mai lo la ia ta tau whenga malo. I se sosoani ina ia mawhai ona fa wau pe le Sheraton. Le ala ta ki o ina ia te mai tai minsta I Hong Kong. Ona le sui o le malo I le bala au dia le Sheraton. Al company da saina le Sheraton. E fio toida I Hong Kong mo le mata upuna. O le taimi fo ile nao le whaalau lo le Stock Exchange Straight Promotion I Hong Kong. Na sauno ai le minista, ma wala au liane ai ile pu e ina o le ata. I lalo tulafono, ele eise tulafono Samoa, e mawhaiona whaatino le Stock Exchange. E ui sa le mawhaiona whaatino I eito ingo business I Samoa, ai Samoa le mawina I tausanga watana ai, lea awhiai o tangata nuu. Ma tangata whainga ruenga whaavai taimi sa inivesia lato tupe, I isi tu ai ingo business I whaasa ili tupe. Na sao fia mai totonu, ai ua amata o na mou ese atu ina ua whaamalo sia. Ele whalitupe tu totonu o Samoa na suenga. Ai ei tangata o tātou tunu, na moli mawina le ngau te tele ai o lato tupe. Ai mulimuliane fiu e sa ili tangata na o lato whaafueina na pisinisi I Samoa. Olo tu mau lawa le ofo le metanga ruenga leo e lima afe Tala. Mol tangata ina te avanea ni whamtalanga I mawailele I pango tāna sola I tua. Ola wititi tua lima. Ola so sulimo Februari na amata mayai lea ofo le metanga ruenga.
E o mai ile so ma whaawau pea. Istasi na te venea, le no fuanga tonu o lafi ai lau ititi. Ma le whautuanga o le soli tu la fono lo wha lafi o le pango tā. Ai o le sa ilia o le alii, o nai matu ia soli tu la fono na avatua i te tonu. I tala tuli loe le tau fiai lalo le vainga leo leo le tamaita i tu solo ia pali i sia fika lo vai vasauta. A o tali ai le whanga solongo la namta upul whamsinonga maawalunga. Ua tali ai nei le iloiloina o la na whaila o li poti mai la na fōmai i Hawaii. Na ta ua le fionga le tamaita i loia o nasa iuni sa polu ne ua tātou fasilingia. E o atu le tolu afe i tū lau o le li poti whale mai. Mai ua watu mo le iloilonga le ofisa mwhao neai. I le whamasinonga mo le isi taimi e wala walim ta upule il masina fau. Pei tai o lo solonga le lei lava le soi fuol to mai tai tu solo i le loto ai tanu malala. Na watu fo i whale mai. I se taimi le imawa atu mo la na siaki whaal soi fua maloloina. Talu e iai fo i ona ngase e te tau na ave ai i le whale mai. O le tau fiai o le sunga pali i ina ua ia tau lava i leo leo. I le masina o me o le tausanga talua i le maliu o lana woia sina vaiana Caroline Gabbard. O le whale tonu le ana tupul whai ungo le vai aso e pe ona ia tau i le ainga na sulu whai atu ia i le fiu anga loto whanga. Ma momolia ne ai i le ainga i le ofisa o leo leo. Ma amata i loa su enga ina ua o atu leo leo i le maoto papali i vai vase. Ma maua i le tino maliu o le tina fitu valu tausanga ia Caroline Gabbard. O Gabbard o se tangata nua Amerika Samoa, mai o lo iluma nei o le whamsinonga tawalumanga o le mata upu, na tautino ai le tinaya pali i le whamsinonga o le te volo na whao soso i ateia, na masina whawamate i lo ai leisi la sanga o le mata upu nei. O whiofo ingo ngā rui ngā lofa lea na tawalunga i lea sa whapitoa wha le vau malo tamaitai. Na whata ua le vasenga o tamaitai leo le Samoa. Le spawn po le Samoa Police Women Advisory Network le vai sonai. Ina ua umane la tu sa vali whaaptoa le taulanga o pia sisi le fu o le songo fua il mamauto le malo. Ma wha solo to e loa le loto au le Canvas of Hope i tuana i mato o tausi ei whanau ua lavia ina mai sa wanga o se vaenga o le lato ngaluenga whai whaatasi ma le to o manga. Le vai sonai tu sot fitus furu tamaiti na lato utalia me alofa o lava matau mafa mai le vasenga o leo tamaitai. Sauno ai kom sinalangolango le sunga pali i efo moalele. Na whaamawai ai lava ana nafi sa sao le aso whaavao malo tamaitai ale vaenga o leo. E silia le lua se lau, wa ngalulu e ine ili matanga luenga e ese mai ile silia le ono se lau walii. Peitai, ola na ia whautuanga a malamalama le tamaitai tu la fono mauna tiu te whai, ele ai lava ni whai tionga e o iai, ele ai a tusa masolo mua i tamaitai. Ona fsosani leisi i leisi. Ona e te lele fsosoani a teine i ngā luenga wha leo. Ua filfili ai nei fo i le sunga pali i e fol tofinga. O le prestene o le spawn, le Samoa Police Women Advisory Network, sa tau avea mai e le Superintendent va au fiao Eldora Mamaia. Sau no pali i, o le afi nau mo se isi la sanga e siti ai tamaita i leo. E ngā lulu e whatasi o i ina, e mau ai se whala po tonga malosi. Anga Samoa nei po ia se fau malo le soifua. Le tautua pai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa. Ai usi mai al whaafonga wana tamua ia nei aso. O le maliu whaafua se i ai o le atali i sulfitu tausanga ia James Pelenato o whalelau ni uta. E manatua pea e ona mātua ia maima maltama ia Pelenato. Tu so le ono i le fiafio le sante e nei a o afiai Samoa i savili manolosi mati munga mamafa. Lea na manatua i le ainga tua o i ua whaafefefefe latou i ngauhi aneni o le whanua o mātua James i lo latou whale. O le tua oi o le sunga ia le ata o le Samoa. Ma tau sanga i nai loa mātua. Malo le soifua e usina e whao. Ua mai a whaamanino le minista le sunga le tinu uwain so o yalo.
Le mafua le malanga atua le sunga mulipola ana losa ale molio o isaina a o aveai ma minista o tupe ma mawailo na taipu nga ata o Faasalalauina le Stock Exchange i Hong Kong. O minista o tupe na fio i Hong Kong onon vala ulia le Sheraton Hotel e faitan no anga mai inga ale Sheraton the mother fio no lo lava ona fai le tuunga niu le fiafio le sa le soiva o mati lo o lo lima na moli maule sunga le atawa ile tatu fatala noanga olonata li ina tu le ili aiva ayeia mai sa toso e tamale niwanga i ese atu malolato fale na pa u le niu mua petai o le niu lona lua le na pa u foi matau feturi ese tama ai o James na toe foi ane ilona se vai na mamulu ai maua tuai le ululu o le niu matau miai o le moli maua lona uso na maliwa i lava James i le fale ele ia ilona tama sa ile fatoanga ile afiafi mai ia faamatala le taimi mulmuli na la tala noa ai malona tali ile aso sala valea wangi an makangi wangi mo ia ha molong kasi sa fa ko o fale o makangi o fi wa makangi ai se ko ki o fale o makangi ko le ai ko foi vai fa ko anga ki fa le anga ya o mai ngala nga makai le kimu ai bu mai mala nga mga okosumi ya se o kali so soangi ya ko fai wo ya lo fa na nga lu ko soangi ya vai wo mo kam ki ai ngala eu mai ya ikam ki malaka le natal sanga mai le ni ya ngala wai o ya ke le lo se me bo ke le ia ya o ke u longo ko fai fi au po ke ale bar ke le penga e o kai nga o show ka ri war ele fai ngo fi lo ma fa wa o lo ka li sa ka ma lo si sa ke nga ma ka la ngole fi o la ko mo wa lu si ko mo ko malinga ko lo ma ka mo mo ka la ko ki lo fa ma ko ko mai ele o le vano no foi o tua oi o lo file mo ma fe alo fani e pe ona sa masani ona sa wai a o le maliu James peitai o lo ta fia le tino maliu le atali il fal maliu tu potam se me ole e moto tua mo le fatana ngale o leo ona fatu ate wai lea o failo mai el pulengol malo sta elitise pole EPC Electric Power Corporation le toi fa o laio o nanga le beach feeder o le motsi o le wila ile o ia nafi ai moli fasinoala ma moli mawina i fo ile mauta vale sa tu ava noa mau ave ta vale o fosi la vale maso o le mafu anga pe on fa ilo mai ele tu la o le EPC le motsi o le wila o laina malo losi nei sa motsi a tu ai laval elitise ono tulanga fe mo wa i o lana au onanga mai sa le laval elitise mo le mana onga il na taimi mo le fanga feeder atoa fa ta sia i beach road feeder o le amata i tuina lava tulanga le elitise tu ina atu sa onga le mulo i ana fa to afa aula atoa leo vaenga o lo totoe ma fa malulu tuai Samoa mai le EPC nga luenga sa fatino i se vaenga o moa sa tau fa mai alfa usio laina i le nai tu le tunu umu fa o lai male sa onga le mu ma moli mai e faftai il tapua inga a o faianga luenga fa mai alaina fo mo le elina o no fanga o potetele o le laina malosi po le high voltage lea na fatino ana nafi ma toe fa awa wainga luenga talu mai ana nafi fatuino pou ma le fausia o le laina ina ia fa mai a vave ai o na maua au onanga mai sa fa pena ona toe ola le fida i le fanga ma fa solo inisi o ainga na motusi laina el savili po la au ma la au o pa uilunga waya ma motusi atu ai le tise i maota malawa anga i mai moata a va yala mata utu fale lau niu ale sa fale ata ma le anga i atu i tohamua fa wa wina lava ngā luenga mo le fa fo isia o le elitise i maota malawa o le tātou tunu. Inisi o Tala. O i tu malo palo ta iei fale la taima sa matau fale a lupo ano a maa numeratasi ma palau li tolu. O i tu malo na e fa sa sa inia ili fai ungol vai aso malienga mo le fa amtu ina atu le vaenga mo mola tau miliona numera tolu.
Masa awai atu iai sui o fono whaavae mai iai tu malo. Ile sainia o malienga o latu seleni il motol to a Salamasina Hall. Mali ipatia ele newspaper le malo le Savali. I loilonga li potia suetusi al komiti whaongaina o le miliona muamua ma le miliona lua ia tina e tu malo palota ia. Na pasi alo ia il komiti whaptoa al ploketio a tina e tu malo lan fontanga ili aso whao mati. Le tatawai o na sainia le milienga mo le whaamatu inatu le miliona lona tolu mo i tu malo e whao ta ua lunga. Wa matai fo i male whainga fau. Ili whaatinonga le vaivaina o le miliona lewa mo i whaamatu le fitus 10% o le miliona lona tolu. Tu so le fitus la wafeta la e au fia ili se la wonu sluafe mo le whangai ino tutongi lau whainga ruenga o fono whawai mga ruena whaatino a o leisi lima se lau whaasuluafe o le anga itonu ili whaatupeina o a tina emena o mia e a fio anga taitasi o itu malo palota. Whafta iai e sui o ia fono whaavai, ile saini ngā lima e pe o na whaaleo, e le taitai o le fono, mai le tu malo palo tāno a maa numero tasi. O le whaipule fo ileo le tu malo, le fionga ia ala ia sa, sepulona monanu. Ile mawhai o na saini o vaenga mua la to miliona lon tolu, e whaatino ai ia tina e, au la to i tu malo. E to alima se fulu ali imtamaitai ua whaiai nei to le ninga wha leo e pe ona ta ua le tu lau. Ale mta ngā ruenga o leo mwhal pui ma leo la toi fuata ina. O le aso lua o le vai aso nei sultasi o mati. Le na pati pati ai le awa wha whelo i alo i ai le senga lea e taitai o le mata ngā ruenga. O tu lava ia maanga maasani ai le mta ngā ruenga i taimi a mata o se ngā ruenga wha taitai. Ai mai se tangata o iai le wha moe ia avea manisi o le au whai ngā ruenga. Na whaamalo si awai fo il komsina le sunga awa paulonga i tino Filipo. Ma ia whaamanatu le tāu o le tuu iai o le loto ato i le awa onga. Ai o le mta whaioi o le avea ai ma leo. O le awa onga lea e whaa maasina. E whaatautai lava i le whalea onga o leo i tā whaingata. O ina ua iai vaenga whaapitoa o le loto a. E to leni ma whai ai o onga wa lii mata maita i ngā ruenga wha leo. E au fiai ma le awa onga i to maita o le tulafono. Ngā ruenga whaatino Tala ngai mal fa malo sia o le tu la fono o lu itau o lea o onga i tu uma o ta ua ilunga i taimi o lea onga i le tino mal mawhawhau e tāpenai le tangata mo le wha leo o le sao o mta ngā ruenga i le si itia o ana tangata whai ngā ruenga mo le malu pui o Samoa whapena foi o na lima taita ina i le 5 o li imata maita i lewa amata i le vasenga o le lua o lua 5. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tu la. Malo le soifua. Le tautua whai pēa lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga o ana tamua i nei aso. Ua sili ai nei le tolu masina talu o na le o toe mawhai o na tuu ni maliu. O ainga ili whale maliu o le whale mai o le tupua tamsese mea o le imtotua. Vanga na ai maliu o mata upu tau le ofisa o leo. Ai o ta ua le vaenga mai le potu su e o ngafa ma le vaenga o le whale maliu. Ina ua tātou fasilingia. O maliu o lo o iei la lo le pui ngā leo. E iei le pusa po le container whaapitoa o lo o te wai. Peita ai o maliu la vai a ainga. O lo whaia pea ngā masani e pei o le whao ngāo o nanga tau whale maliu tuma o tila tāne. I le whale mai matotua. E lua isi maliu lea o lo tali ai se tala mai leo. E au fia i lea tali i sulfitu tau sanga lea na maliu whaafuasei. Ina ua tau mia i le niu lea sa taluai. Male maliu lilo o stas foi o atali. Na mawatu lon tino le whaita waso talu o na sue inu fau. O ngā luenga whaatino le whale maliu o le tupua tamsese mea ole o ta ua le vaenga o ngafa ma le vaenga o lea au nanga ina ia toe whaia iai ngā luenga whaatele a tili atu. Au whamanatu eile nei vai tau ta maita i whaavao malo le lalolangi. Ua amana i ai foi ma ta maita i tala vau o Samoa. Ua ofo atua la tau tua po au nanga fua, volunteer. Mō ngā luenga e tau fiai le sawaina o ta maita i mawhanau le tunu. O lo whaamawina o toe lava o sa umai tau nu uai vala au mo fisosoani i le SVSG, le Samoa Victim Support Group i a pia mo fisosoani. O nā vala au i le telefoni valu se lau fitu wha. O lo numero silia i lava sawa ngai whanau i tutonu lava o ainga. Pei fo na moli mawina i nei vai aso.
Se a whawhine 5 tausanga na mōlima winana I leo le sa waina e lona tau ainga. Pei ta elo o tātou silingia po o whea ua o iel nam tā upu. Ona o tā ua mai ele tō manga na ona sa ua ele whaalongo. A ele I o atu se whaamtalanga I a lātou. Pei ta ei o le tasi o tamaita I talavou ua ngalue fuaili tō manga mo e popua ngā tia. E au fia ele prestene o talavou wal SVSG Ariana Taufao. Na ia taul to manga talu mai le taimi o vea ma Miss Samoa o ina. Na ia maua mai ai le tau o le au nātu I tangata lau tele. Mga lulu e whaatasi mai lātou ele o langona o lo lātou leo. O I lātou na o lo whaatino ina ngā luenga mo se suinga le leo o tātou tangata I tua. Peta ai o le lua o lua tolu na toe fo I mai ai I Samoa mai a mata I tū lo le awala. E avatua I lana ia fo I langolango ele ngata I au lotu ma ainga ai o isi fo I whaalapo tonga. Ma ia whetau ia I loa, I le sunga silini ulina jang o le tō manga moe popo ngā tia lea wa ia avatu lo iai. Lana fso soani e una I le whaititia o sawanga I to tonu a inga. Ai maise o le taimi o le fono a malo o le tau pulenga le choka mia o ke topalu o lua wha. O ina sa tele sona ia fo I malamalama anga I porokala me Faasolo. Lea ua awa ia I nei I le whaatinonga o fuafuanga o sa uma mo talavou. Ma whaao ngā ai lona ia fo ito mai e fsosoani ai I talavou a Samoa mati na e mai ai le nala asanga o le soifua wha le tangata a o Faasolo atu ina avea ma tangata matua, whai a inga ma avea o tangata e whai atautua I lotu, nuu, a inga, ai ole avea ai o se tangata nuu. O le tamaita I talavou le fionga Ariana Taufao o avea I neima prestene o le SVSG Youth Samoa. O lo mawhanawhana pealango no mātua ia atapana ma maima pele nato o whalelau ni uta. I le maliu whaafua se iai o le la alolo na lua le atali ia James se fulufitu tausanga le matua. Ona o le ngā solo atu o whaamawhanawhananga mai o la tau ainga. Ai maise o whaafeangainga mai isi e kālesia sa fesosoani iai James a o soifua. Masauno aile tamaya atapana. Po ai ea la ua o atuai whaafeangainga au nā le atua e whaamawhanawhanatu. Peitai, o avea ma awala e toe tala noa ele tamaya pele nato I lana ngā ruenga sa whai o le whaatutu o lotu fau. E pei fo ona wala au ina ai I le atina eina o le ekalesia kerisiano fau lea le Faith City I lo lato pitonu. Mai na alu le ngā ruenga o le malu a whai nai lolo na tua ma whaawa wai loelo nā tali I a James. O le lato au lotu e tele I tangata mātutua. Ai sa avatu e James ana wō, ma o lato ngālu lue I le whawina leo le malu mo o lato tāpua inga I le atua. Sa whaatupe mai lava I le ofisa autu o le Faith City I Australia. Whamtala atapana, na manuia le taunu unga ma umala ngā luenga a wana ala o na whaulu falsa, ina ua tupu fo I tangata lotu mai le totolu I le amata o na iai a inga o lato pitonu. Maumusa ai le malu mua le Faith City I Samoa I whalelau niu, I le masina o te se malua o lua wha, ma amata I loa o nololotu atu wo a James. Ma moli maua I pea e le lato whawhiangai I teimi o mawhitanga au talavou, e tau la mua lava James I le avatu o se wo fau I le lotu. Peitai, o le aso forai le taluai sa whai fo I mawhitanga au talavou, ai o le aso sa fo I sa whai o ngā mea e whai le lato whaatala lei I le afiafi. Ai sa le whaatau nuina, ona o le lolo wao le tau I le afiafi le o le sa, le na tupu ai le wha le tonu. Ai ole oli o langona o mātu o James I le taimi nei, o a inga o le lato au lotu sa valavala, lea ua toe fo I umatu e wha mawhanawhana ma tautino o lato o le ato e fo I umatu le mawhatanga le Faith City. O James e la lata umatu I aita la vau o le lato pitonu, e whai wo le lei, ma whai o se whaata inga e le ula e le inu awa. Ma moli mawina fo e whaafenga inga o isi e ka le sia na o atu e whaamawhanawhana ina ua mautala. O le amisia le atali a wana te whaia umalava alato fe au. O le a lava le ngaruenga e wala au lava ia James e pei o le moa ino le vau. Masau nolta mai a atapana. I le tātou whaatala noanga o ai e alo na atali o mai ei tangata o le atua I lona whale. Pei tai ai fo o se whaamanatu le ale atua pe ona ia saunoa I au nanga maasani ai tusa pe lolo wale tau.
Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga o na tamua i nei aso. E taunu ai le fiafina nei le vale le Twin Otter a le Samoa Airways le na malanga atu mo ngā luenga e siti ailo na saonga le mu i Kanata. O le vale le na malanga il masino me o le lua o lua wha, ma ua whailo mai le pulenga le Samoa e Samoa le ono le fiafio le so e taunu ai i whaleolo. Ina ua mai ai le wha moe na avatua i Kanata mo ngā luenga e peon fuafua o le isi leo vale le o lo tausia le vao malanga i tafuna ma whaleolo. E le tausanga taluai na ta uai le whaamtalanga le Samoa Airways o pailate mai i Kanata a le Plane and Parts Limited o le company Kanata le ana malanga mai e vatu le vaa o le malanga na whaopopo ai i si tane o swau u mo le malanga umi le ana alua tui whaleolo i hilo i hawa i suli mai tula na malolo ai ma tui whaawa wai i Santa Maria i California a o le i whaawa watu i Calgary Kanata. Na ta uele li pule sili o le Samoa Air i le tausanga taluai ia me sa ia ile wha moe e toe taliu mai le waa ia Novema o le tausanga taluai mo le pisi o aso fia. E lua wa al Samoa Air le na tu e wha le company le Unity Aviation i Kanata peitai o wala au lia mai neil au Faasalalauina mo le mawina le taunu o le waa i le fiafio le so. Aini sio Tala. Wa mai a tau awai le fiunga i le amo malo tutu tasio Samoa. Le fiunga tuim le li whano wa le toa swala vi le lua. Tusi tau o loa o le suyol malo no way i Samoa il vai sanei. O le whamtalang whala wa i tele mai le ofiso le malo o ta wai o le sotofi. Le ana whai ai le sauni ngalo i o le fo ila asanga. I le maoto le ofiso le ao le malo i vai lele. O le sunga Anne Crete Reese o Norway. E alala i Australia, ai o le awhiwa salawi vaivan amata i le whiosiosia inga lea a Samoa malona tunu. Ma whaawau mai ai o la so tanga i ngā runga tina e mō malo e lua. Ai maise o le sao o Norway i mea whail Pasifika talu mai le lua o lua tasi. O le isi lea tunu ua telelo na sao i tupe mo le Green Climate Fund, ai o le pulea le leo ele a fiango fia i swinga o le tau. E au fia ai le plokete o le au vai tafe o vai singano. Wa amatali ai le fono lua vai aso o whai e New York a Amerika i le vai aso nei, ma le vai aso fau, e o atu le solusu tasio mati. O le fono faltau sanga lo na onos fului vale Commission on the Status of Women, wa tele lo na sao. I le ai ata tau o tamaita i la langi. Mausu ai ilo na ofisa tonu i New York am awai atu i ai le usunga fono a Samoa. E au fia ile minister am tanga aluenga o tinam tamaita i, langa aia taitu au tufunga. Le sunga lo au tonina waa o le officer sili. Ma officer sili lango. Le sunga ana waa te o, sau ainga o live ka oi. Ma tui limu, misi kupa. Peo na una ia le aia te tau tamaita i talu mai le fono lo na wha. I le awhiwa se lau iwa lima. Ma amatalo ia mai ailo le aia te tau o tina. Ma mori mawina i le neiva i tau. Le tu matila mai o tamaita i nailo seisi lava taimi tau sanga o tuanai. I le fina umainga o lana ia te tau e palo tai, whai ngā ruenga matau la mua i mea whai. Wa tele atu ai fwoi tamaita i wā o ngā mole taimi mua. Tele atu nu ua lato wā mana i al solitu la fono sa wanga i to tonu a inga whaatusa i tausanga i luma atu le awhiwisa lau iwa lima sana o le se furulua atu nu sa mana ia. O le taimi nei, o umale mata fefe e o tau la mua talavou i ngā ruenga whaatino le lalangi e fina ua le aia te tau tutusa o tangata, whaamalo si au, peitai o le whaiwhaianga o le ngā lue whaatasi una ia lea ia tau tamaitai wātili tuai ei foi o na tino mai. I whaamaumaunga le tu lau whaavao malo o le UN Women, e tai se fulu lava minute ma whansiotia se tina i tutonu o lona ia lava ainga, lona winga. O le tamaitai e whanau i le asole nei, whaato ama whai o na maua sono no fua i le pale mene pe a tolu iwa tau sanga o lona matua. O le taimi fo ile na whaato ama whai ai o na o ile tūlanga o le tele o no fōta maita ina iloa li i se pale mene. O le fono lo na ono sfuluiva lea al komisio tina o le laulangi i maa lo whaala poptonga o tangata popoto whaapitoa mai tu e fio le laulangi. Wo ane whaatasi iai ile nei vai aso e lua. Vai aso nei ma le vai aso fo e whaatala noa ma mali lie ni ngā o inga ai oni ai inga ma awala universi ai ile ai a tatau a tamaitai.
Patunai, Faasalalauina, Tanielu, Tala, Tala, Polisi, Patunai, Faasalalauina, le wanga mai tātou polisi, malata, ia awale lātou festival nganu. O le tatalo le pulenga o mtanga alwenga wa onga, i le pulenga o malosi tau el tise pole IPC, ina ia alo fangi atu fa moe moe mtanga alwenga e fa uma i le so, ia fa ola atu pel ele tise i malifa mo tapen penanga afana wa onga le neva yaso, ai ole awai mai ai uso i Samoa i sa e sa lato fo i sao le fa moe moe. Ua fa mai amai ai i malifa, le vayaso fa apitua o le ngangana malenga nuu, lua o lua lima, e peo na amata mai ai le asonga fua ya sau i sa vai, malangi o le afioanga, na faatino i le kolisi ya sau. O le solua aso sulta si o matilen fa solo nei le fioanga puapua, maona vi inga sa faatino i le kolisi ya moa. Aya solulu na o mai ai lo i upolu, e langi vi inga, o le fioanga solo len faatino le kolisi o anoa maa. O le stofia na nafio vi inga o apia e peo na langi kolisi o sangato Yusefo, o le kolisi o le sofitu i lalovaya, ma le kolisi o teine papauta. Ae o le whaafianga tu tasi a whanau e tutui la mamanua, i le whaamoe moe o le nei yaso, peitai. Ua tawalungai i le so, le sofrei le sufa, le yaso le ngangana, ma le anganu ui whaafianga tu tasi, a alo ma whanau i Samoa nei, ma tutui la mamanua. O se whaamanatu o le ngangana ma le anganu o Samoa, ia whaataua e pe una aunga iail nei yaso atoa, wafuai fo una talo sia le ola whaawau o le eltise, e pe un tau sanga il mtanga alwenga wa o ngal pulenga o le IPC. O le toi Faasalalauina o tātou tala mai Samoa i le so. Wha mai moe o loo. Ma ua mai pēr tātou tala mai le somafua i le Australia mai le so tetasi. Ai o le so lava i e Samoa nei. Ia, o roka pēnā na le lei. Ia tala, i le tala i tau. Mata mo fie, ia langi a fo i le. Ia le langi le so. Le imiti munga o le so, ia. La wana ato Samoa Entertainment TV. Ia manuia tele, ia whaatau saunga. Manuia fo i lava singa o le nei vanya so. Au sauni asu i le aso tāpua i le aso ataiao le sang. Ia o le sto na inisi o atunu o le lalangi. Ai paamuni atu le tua. Tato wheloa i le vanya so fau. Mai le aso fua i le sparele. O nanga le lua ame Tanielu. Ma le tato o whengaluenga mai Samoa. Mo na winato o tato tala fau o vaya so tetasi. Awa lava le sila fia le mamalu o le atunu. Ia manuia patso saunga o le nei weekend. Patso i puaina mai la wala leo. La wala ata le Samoa Entertainment TV. Pa manuia tele le tua.